Yep, pastor's coming up. Le tua nei tai au fo va vai atu fo I suru le tino ia e mamori atu fa ftai fa malo le pai o le tanto e kalesia I ona tulanga falupe mana to le nei tai au se tai au fo wa a mai le tua lo to so fua ma so manto wola tanto te mai si o tanto watu fa ftai ma le fa manu ia te ia o le ona me uma Tala tu spaia. Mana ia u famalosi nei tai au e ala le mato maftanga. Sa tau talangia ai le sa ta ia le mato maftanga tal. Upu fa penei le tamalo ta vita. E mai ta vita lo nga ngai fa manuatu ya Yehova. O me uma o te tonu ya tia. Mai e fa manu atu lona suafa e silisili ona paia. Mele ta ua ya tātou le nei tai au. Le tātou mai ni a tātou I loa mea umalawa na tapena e le atua soifua. O le viinga ma le fa manu e ta tau ya teia o le ona le viinga whātaro whātu. Ta maa ma le tina le whale le nei tai au vi ia le li. Ia asfaraile na mawaiatu Tātātou o mai e wha manatu le aso soifua Atuanga o le ono se furu tausanga o le tātou tina perfecta Ia mamaruta E mai se tātou pati e viai le li E le ngata I na wha manatu lo na aso soifua Awa tātou tua tilo I se wha manuianga le atua na tapena I lo tātou tina mo le ngā luenga ni nei E le I whaingo fie le savalinga. Ai le nganga le loto whaaftai le atua. Ana le se anoa le atua. E le mawhai au na whaataunuina me uma. Me le whaamamawhai le nei tai au. O le tātou mai se o tātou I lo na tātou whaaftai o le atua. Na ia au maia le ola na ia au maia la na whaamanuianga. Pa ia mawalungo le tātou e kalesia I ona tulanga whalupe. Pa feilo iatu ma ofo lo fatu le nei tai au ono le suafa ke riso manu malo le tātou te taritonu ia tātou I lo soifua oia le ai seisi atua e tusa maia a whapefo na te sila mai lungo le tātou live le nei tai au pa ta lo fa mofo lo fatu le suafa manu malo lo tātou wali Now Yesu keriso afa mai le tala tuspaia o ia o le ala upomoni mo le ola. Ele ia seisi mafai ona tātou wanga ia tuia. Pe a tātou le ui le tama. Mele ori fai o tātou loto. Ono se atua e sili ona le lei. O se atua e sili ona matalasi. O le atua na te taitai au ia I tātou le amataina o le leitau sanga vi ia o e tama. Ai fai mai le fesilia ta vita. Le ta ua lo loto le nei tai. Fai mai le fesilia ta vita I le atua. O ai ea e nofo lo fale fetafa. O ai e mau lo maunga paia. Ai fa fonga le talia le atua. Fai mai na le tangata I ai lea. De loto e mama. O lima e mama ave sa pace vi ai le atua. O lo loto e mama I le atua le tai au nei. E loto wa le tasi o tātou loto I le atua. E le mawhai o na saule nganga pa ia o le atua le tai au nei. Wala watu ma le nganga whaalo aro tātou tūtūla. O le amataino le tātou saunia tātou te talo le atua. O oia o le atua o na nei. O a tai au e oa I le whabawau.
Awa we tai mai le soifua ma le olo la ngā ruenga malau e kalesia. Ta ma le tina le mātou tai o whaife au e lango sua ia I la ua. Ina ia mau salima mau tūla ngā ruenga. I le tono le nei ai whamanuia le mātou tāpua inga. Lona amataina se ia o lawa I lona whaiwina. Mātou whape atu ia vi ia oe whaavavau. E whaavavau lava. Amene. Hallelujah. Hallelujah. Elelei le atua. Taimi umalava. Amen. Famai upu beselea. Sa oso po ia le loloto le vai. O te lei lo fia ai. Amen. So no matter how deep the waters can get, we will never drown. Why? Because the Lord is with us. Amen. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. La mele aba so batina, so siva, so lue na mo le atua le nei taiao. Hallelujah. Wa ia au mai oi le nei taiao. Yes ato mafuta mas ofu atu le viinga le atua. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Yes. Yes. Hey. Sa oso po ia le loloto le vai o te leli lo fia. Hallelujah. Sa o ile afio te le imuai o te le ia faina. Yes, Lord. E le ai se mea o te fefe iai be fa amata umai. Aua o olo ule 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 le o te saumale mua. Sa oso po ia le loloto le vai o te leli lo fia. Sa o ile afi. Sa o ile afi o te le imuai o te le ia faina. Yes, Lord. Le ai te mea o te fefe iai be fa amata umai. Aua o olo Hallelujah. ule ule Bese atu. Jehovah Rohi. Jehovah Rohi, Rohi, olo ule 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 le. Jehovah Rohi, Rohi, olo ule ule. So you to my Jehovah Rohi. Jehovah Rohi, Rohi, olo ule 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 le. Jehovah Rohi, Rohi, olo ule 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 le. One more time, Jehovah. Jehovah Rohi, Rohi, olo ule ule ule. Jehovah Rohi, Rohi, olo ule ule ule. Hallelujah. Amen. Me so lue. Yes. Hallelujah. Oia. Olo leo leo. Hallelujah. Oia le leo leo ma moi le lei oia. Amen. Hallelujah. Yes. Yeah. Oh ai olo ule 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 le. Amen. Come on. Oh ai olo ule 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 le. Let's go sing it. Oh ai olo ule 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 le. Jehovah Rohi, Rohi. Oh ai olo ule ule ule
So se malu atu ai lo maso su. Thank you, Lord. O Jehova. O lo leo mamoi o ia. Ele ai se me o se masivai. Hallelujah, Jesus. Thank you. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Sauni lo loso. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. O Jehova Shama. Etele tu uamatu. Thank you, Lord. Father, no matter where we go, to the ends of the earth, you are always there, Father God. Yeah, verse. Jehovah Shammah, etele tua. Yes, thank you, Jesus. Jehovah Saloma, lea tua lo filemo. Jehovah Nisi, lea tua lo manumalo. Jehovah Rapha, fa'afetai o malolo. Jehovah Shammah, etele tua. Jehovah Saloma, lea tua lo filemu. Jehovah Nisi, lea tua lo manumalo. Jehovah Rapha, fa'afetai o malolo. Wafa'afetai, Jehovah Irai na e aumai. Ua o la mamanuiai. Ile tele olo ualofa. Jehovah Sikenu, le sulo uamiotonu. Olo umaliu, ole wasa olo toa mato. Jehovah Rohi, olo ole mamo. Jehovah Adonai, lea tua lo uali. Jehovah Elohim, lea tua na te foraina. El Shaddai, fa'afetai o manuia. Wafa'afetai, Jehovah Irai na e aumai. Ua o la mamanuiai. Ile tele olo ualofa. Jehovah Sikenu, Yeshua wa uamiotonu. Olo umaliu, ole wasa olo toa mato. Jehovah Rohi, lo ule mamo. Jehovah Adonai, lea tua lo uali. Jehovah Elohim, lea tua na te foraina. El Shaddai, fa'afetai o manuia. Wafa'afetai, Jehovah Irai na e aumai. Ua o la mamanuiai. Ile tele olo ualofa. Jehovah Sikenu, Yeshua lo uamiotonu. Olo umaliu, Last line. ole wasa olo toa mato. Olo umaliu, ole wasa olo toa mato. Olo umaliu, ole wasa olo toa mato. Hallelujah, Lord.
liu luma le sa tau lo mātou tua. O mātou sa o loto I le nei tai au lo mātou tama. We declare your freedom, your goodness in our lives, Father God. We declare, Lord, that the shackles, Lord, have been broken, Father God, the chains of slavery in the name of Jesus, Father God. Lord, we come to your throne this morning with a humble heart, Father God. Bring it, Chief. It's all about you, Lord Jesus. Nobody else, Lord. Yeah, verse coming up.
Hallelujah, Lord. Tau lai pe lau ai I le tua le nei tai au. Tau tala tala atu o ia te ia. Alanga atu ia te ia le nei tai au. Pati pati atu o wa au ia te ia. Hallelujah. Alanga atu ia tua le nei tai au ia vi ia oi. Vi ia oi. Ia vi ia lo sua fai fa baba. Ia fa de nei na oi. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We exalt you, Lord. We exalt you. Hallelujah. Yes. Oh, we thank you, Father. We exalt thee. We exalt thee. Hallelujah. Praise your mighty name. Hallelujah, Lord. Yes. Hallelujah. We exalt you. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Awe te aruese mare mapanu le tu le nei taia. Say something about him. Talk to him right now. Tau tara tara atu o ia te ia. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Tau tara tara atu o mātou rau whaiwa ia te o. Yes. E sili lava oi. E sili ese oi. Awa e ta tau ia te oi le vi inga. O le whamanu ma le whawhetai. Hallelujah. We praise your mighty name. Awa o lo suafa e mamalu. E pa ia oi. E pa ia oi. Hallelujah. Yes. Glory to your name, Lord. Ala ia tala le tu se whaalinga. E mai o liwa sifunu ma le whaatoia ina. Pawa leo le ngā ruenga o lo whai e tangata ia. Ao ma le po. Lātou whatali o li o le no whaali o le atua. Ma lafo lātou pale. Ma lātou ala langa I le atua. E pa ia oe o le atua o le li o le ola. Hallelujah. Hallelujah. Ia oe. Hallelujah, Lord. We praise your mighty name. Mafau antua o e minute le tasi moia. Focus your eyes. Yes. Say something to him. Jesus of Joshua. Yes.
atu ia.
for you. We thank you for your glory. We thank you for your, hallelujah, worship you, Jesus. Mato te ala lana ya te. Mato fape atu elelei. Elelei oe lo mato watua. Ia whamanuina lo suafa. O lo suafa e whamama. Hallelujah, Father, we praise your mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Be your oil, O mato watua. Me uma mato te whape atu ya be your oil. Exalt you, Lord. We glorify your name. We magnify your name. Our silly oil. Perfectai. Yesu. Amen. Amen. Tato la lalo perfectai Yesu. Abe sa pace vi ai le nganga pa ia o le tua. Hallelujah. Matalasia le tua ia iso se taimi. Tato te mai ai ma tato fa pe atu e vi ia oe. Le ai se tu sama oe. Ala watu le tato wa ngalu lue. O le taimi o le tato fa mana tungo le nei tai au. Tato fata pena. Hallelujah. Tato fasa uni mo le famna tuino o le tino ma le toto pa io le tato o l'io Gesù. Amana ya ufa penei l'apostolo Paolo le Calesia le Cornito. Con nitolo mta polima poi upo sumerfai o le luas ful o lo tamboli mori mai ai le apostolo mo tanto le nei tai au le nganga le nau i le o tanto wi loa mo tanto tu di matai le fengainga na tapena e Yesu ke riso mo oema. Le whengainga na tā pena mo oe mau o le leima. Mai leo le tāra le tamalo Paulo ilona. Pai upe suma whafa mai awa ua polu na wina i mātou i le alofa o kia riso. O lo manatu whapea i mātou a whaina maliu le tōtasi o le sui o tangata uma. Ua oti lava tangata uma. Kia riso lea na maliu mo oe mau. Le taulanga na tapena e le atua. Fai mai e le ingatai. Lua afe tausanga taluai. Sepe. E o mai e le taimine la febale talatus pa ia tātou te wha manatu pea. Le alofa mata lasi o le atua. Mo i tātou o lana whana. Mai lona whai upo se fulu ma le lima. Na maliu fo o ia ona o tangata uma. Ina ia le usi tai pea o le o e ola ia tai latou a o ia o le na maliu mato tu mai o le sui o ilatou tasia le wala na sauni e lo tatou oli o le na atu ke riso le satauro le fai mo fie ai nga fai mo fie ona o le usi tai o le halo Yesu ilona tama. Ia ni stai mi tātou te mana tu natu ma tātou mawhauwhaua. E to tasia le halo le atua soifua. Ai na maliwa o ia e whai masui, e whai matongi olo le lalolangi. Le tau talai le fionga le atua le tai aureni. Hallelujah.
mai lo fa yu po se fulu male ono o le nei a mata i nei ona po ona mata o le toi loa se tasi la le tino e ui lava nei loa e mata o keriso i la le tino a o le nei mata o te le toi loa mai lo sumal fitu o le nei a fai o ya keriso se tasi o le tangata fowia ua mavae mea tuai fauta ua faafauina mea uma le taulanga leo le leinga na tapena lo tātou o lii o Yesu Keriso ina ia abe i tātou o tangata fo o lona maliu o lona toto o lona tino na mamoli mai ai le whaolatanga ina ia sauwhanga o e mau le ola e whaababa e mailo le tala al tuspa ia o le nei a whai wa ia te i tātou Keriso Yesu wa vea o e maa o le tangata e fo a new person pai mai ua whafo wina mea lona winga everything in your heart is new wa mawaile na tau sanga forget about that it's a time of a blessing o le taimi nei o le taimi le whamanianga le tua mo o e maa se tau sanga o le whamanianga mo i tātou o le au kerusiano pai mai ua mawae mea tuai ua whaafawina me uma e ala le toto e ala le maliu ti ngāo kia riso Yesu lungo le sātau manaia le whamalosi le tamaro Paulo na le kalesi papena se la ngona mo tātou le nei taia papena se na una wato tātou loto i le atua le anga oia o le sosia o le whamanuianga e le ngata i le tino a e sili a i le wha le nganga Hallelujah. Mele a fai we e tauli maina. Le tino. Le areto le fatuso le tino le tato wali o Yesu Keriso. Mele fai po sumleiva le neisa ya Keriso le atua. Ua fa le leia e ia le lalolangi ia anteia. Wale talia lato wa sala ya te lato. Waia tu ina atu foi mai a te matou le upu o le leinga le upu le ola le tātou te iai o le upu le leinga tātou te le iai maia that's the reason why he came mai na maliu to e tu le tātou te ala langai me le whanau o le atua whamai liu whapene la apostolo Paulo mai o au foi na o maua mai le li i le mea na o tuina atu ia te o tau. Le la wapō na whalatai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto. O ia whaftai o na tofi ai lea mwhai atu. I nā tango ia i nā ai o lo tino le nei. Ua tofi masuia o tau. I o tau whaira nei mea ma whaamana tunga ia tia. Ia tātou talia. Le fatuso le tino le tātou o li o Yesu le nei taia. O ia whape fo le ipu ina wa umbau na ai. Ua whape atu. Le ipu le nei o le whenga inga fau le lo toto. Yo to fail nei me ma famana tunga ya tau ya so matou te feinu ai. Awa so matou te ai nei areto ma feinu le nei ipu. O te failo a toile mali o le li se ya fio mai oia. Tatou feinu fatasi ai le nei taia. Hallelujah. Thank you, Lord.
Elelei lava oe elelei. E afua tu nei e o le whaababa. O lau lelei sili ese lea wa mātou mawai le nei tai au fo. Whaafetai wa mātou wa ai wa mātou feinu. I le whaamanatua. Mātou langona ina i o mātou loto le alii. Le nganga o le whaafetai. Ono o lau lelei. Ma lo sili ese i o mātou tangata. Whaamanuia mai. Ia i mātou umalawa li nei taia. Se ia o le whaababau. Whaababau lava. Amene. Ave sau pati mo Yesu. Mai se tātou pati. Whaafetai ai le tātou worship team le nei taia au vi ia le li. Walawatu ma le whaaloalo ia le tātou waonga sā. Ia tala awatu tātou whanau. Ia whapeo iai I. Ia o la o whaatali mai le tātou. Whaia onga mo le nei tai au whamole mole. Tātou spuruai whamole mole ma le tātou taulanga. Mana ia up whapenei a le ngā luenga le au apostolo. Lua spuru whai mai ngā luenga, tuse ngā luenga le whai upo e tōs pumare lima. O au whaari atu ia te o tau mea umalawa. Na ia whapea ona o tau ngā lulue. Ia whesoa suani I e vai e te tauai. Ma ia o tau manatu I le fionga a le ali o Yesu. Na wheta lai mai e ia. E sili le manuia o le nate foai. I le manuia o le nate talia. E manino a upo le tae au le ne. E mai e sili o na manuia oi o le tangata e foai. Nai lo le tangata e talia. O le nganga o le whaafetai le loto le nei tai au. E momori atu le whaafetai. Ma le whamalo le pai o le tātou e kāle si e lauto wa afoa I le tele o taimi ma le tele o asusa. E le opongi sā le langi. I lauto wa nganga foa I melea. E tatalo ai I a whamanuia le tua. Ia bala watu a umana o le tātou taulanga o na su mailea. Se I tatalo e whapa ia le tātou tauranga whamole mole. Tātou tatalo. E siri lava oe. Mātou te amene iai le nei tai au. Awawa e whaia le nei tai au, mātou te o maisi o mātou bivi I ma whaafetai I ante oi. I le nāwa I aso sa mātou whenga iai, e le ngata I ngā luenga, a o le tangata malana e atia e to tonu o ainga. Pamalo whaafetai lau foai, ta talo atu I la wafio a lofangia lau whamanuianga I lunga lau e kālesia, o e na lātou taritonu I ante oi, ona o lau upu whai mai e manuia o le foa I lo ne na te talia. Pi ia oelo mātou atua. Wha manuia I ainga umalawa na lafoina le nei tauranga le nei tai au. Sili ona e wha manuia I nai teine au le lei o lo uluma nei. O lo lātou whai ngā luenga le nei a savi ia oelo mātou atua. Ona o lo suafa ke riso Yesu. Ave saupati mai alanga mai amene. Malo whaafetai le tātou au ngā lulue. Ngai whorfolanga ia, a whasauni tātou te whalongo le whio ngā le tua le nei tai au. O leo watoi amatalia, te tātou au ngā sāri nei a sāwha mole. Saini le amata ina o lau whanau, I le taupala au ngā le aonga e tāua mea I e lua. Saini le amataina, e toi saini le taimi release mai ai o children. Can you say amen? Langa e tupu whaavlai me tangata e tonu I pe a lusi lau lo walo. Ai mana ia le abatu le pepa ni malua Australia le e saini le amataina. Amene, e le ai se wha masinonga. No can for mai ia Samoa. Ia le tualona lua. A onga wha so,
o le aso ngafua taitasi mo le fitu vai aso e a mata i lena a mata le vai aso le a unga whaaso whaapalani ia te le lo le tamao le whare po lalta i mea mata i le tato wanga Samoa ia te loe le intangata o fia onga i le vai ia ma lo wale le fia onga o le tato iuf a mata i la sefulu o Februari a Foleono lona wha pono whaapitoa mo le whawai o le Ekalesia Constitution aso luas mo le fitu o Februari i le fitu le fiafi whaamau lau ka lene le aso lea te ua misi a te oe lona lima o le tato Willie Connect aso ngafua sefulu i tēnei em me sina o ainga mo tamā matina lima o tausanga malunga atu whaapso tai lulu mo nisi whaamatalanga whaapso tai mai le tātou ofisa mo nisi whaamatalanga i manaumia me lea ia whaamanuia le tua le nei aso ma le nei tai au ia wala watu le nganga whaaloalo tambai sa tātou pati pa whailo ia i le tātou whailaunga le nei tai au Testing. 1, 2. Ja, vi er lært to eller nei tai au, i lo to soi for maua ja. Mo so tātou wola, ja, whainte te ina mai a. Na tātou whainga malanga i le nei foia sa. Ja, ole tā ua i ole ina ua tupu na ma tua ua langona le tā ua tele ole winga ole upu le ale fionga pa ia le atua. Ia awa nei whaangalo ia te tātou le mafuta whātas. Au tala vau mala iti ia pe e fōringa fo ia le manatu whapea le taimi o le tala vau. O le tātou te malosi, tātou te le mana o mia te le mea o le sota. But as you grow older and older, you realize the importance of coming together. And then you realize you're not as Superman as you were in your 20s. Amen. I la tā awe whata ua i lota loto i le tātou o mai whatas. Tātou te whalongo whatas. Tātou te whalongo so o foi i le whaupunga leo whai o tātou te mā whai whi au. O le tā ua o le tātou o mai tātou te sā ili whatas. I le telo ministry na ngā lue ai foi i le tupu mai. You hardly hear a leader will ask their people and their congregation e o mai whātasi sa ili whātasi malato. O le anganga o le tātou taitai e fia whaalongo i la ua po o tātou whaalongo fo i le lii i le mea lava le tasi o lo sa ili ai. I le whasavalinga la o le tātou savalinga i le nei masina ma le whasolonga o le tātou polkalame. I o lo tātou iai nei i le awa onga o le awa o inga o haunga tupulanga, educating of the generations. Ia, whamon mole la tātou media, ia se amai runga tātou tusi au tū, o le mātai o le salamolo na tāu pue, fitus fun malvalu. Ai whala lau tusi pa ia, whamon mole se sue ane iai. Ma nei ala whaimwhai taua tātou tusi pa ia. Ele o se whalti whangal tātou mele o mai e o le farsa, amen. Te leo tō mai kako mai maka whaila unga, le whailanga la unga, le whaita uata tau tuspai. Au maola tuspai e mai amen. La mata malanta tō whaitau i le whai mua e ui o na whawail tātou wa onga. Mai le whai upo e whasa i o le walu. Ia e fia whaitau ina la whai mua, la tātou whaitau whea wa wai. Ia lela o amataina tua lau nu ue ia o tau whaalongolongo mai i lau tu la whono. Ia wai mai o tau talinga i upu ala ungutu. O mea na tātou whaalongolongo iai, na tātou i loa. Na tala ina mai fo ia te tātou e o tātou lava ta mā.
O ia whatuina fo i le tula whono ia Iakopo, o ia tuina fo i le polo inga ia Israelu, o mea ia na polo a ia tua i o tātou te maa, ina ia lātou whailoa atu, ia lātou whanau. Ina ia whaile atua mō lātou whatua tuanga, ma ia le ngalonga luenga le atua, a ia lātou tausi ia na polo inga. Ina ia le pei, o le tupulanga vaonga tā ma le fau vale, o le tupulanga na le sa uni o lātou loto, e lei whamaoni fo'i o lātou loto i le atua. Ia se whaisi tātou talo na mātou te mā, ia mātou te tala i lau a fionga. E le aise poto po se vave na te mawhai o na whamtaltala ina lau a fionga le ali ia se wang nā lou lava anganga pa ia. Mātou wala au le ali ia le whatau waa ina ia mawhai o na e ngā lue ina lou anganga pa ia le ngata ina ia whamatala loto lau a fionga. Ia whapea foi o na ia ise nau ia te mātou te fia whaalongo maa ai i lou whetala i mahi le nei tai au. Mātou wala au e ala le soafo Jesu. Amen. Ia, sa ila sina te mai whalawe na tupu al nei tai au. Ia, sa oe leo upu al lo matua foi leo matua nu. Ia matua i oso ale te i tū le mei. O sau nei toi tilo notes ma tamu whai au mei tua yo. Ia whalawe la leo le malamlama tele technology. Tele i lopo la mena o mia. Ua lost to my notes. Whalongo atu i lo ufatu. Ia o se lau lima sifuru, e se lau masangka mo e kama sao, e se lau lima sifuru le belanga o soare me. Matua i o upopole a i o talo tu le livat. I know it's somewhere in there. A le capability o au su e hei mea i le, i kokongo le e makwa le i loa ase mea. Talo ali le li ima fato toa me lo mafau fau. O le ato e lua sul minu te a matalotu. A le o le i loa la ufaila le renga se fea iau mea. A le ato atu lo o fine lunga i e masane so soani. O le whaia tu wa ngā pese, e le mwhaila no sau te whalawe lawe. E whaftai le li ilo na file e mū, ia. O ta omi a ki, toi wheo soi mai lunga whapea woi. A woi. Ia, le ilo e o lento tofo me le tua po, wheo meo, ia whalangolango. Pe whalangolango i notes, pe whalangolango le nganga paia. Amen. Ia, o le mtaupula le fitus fuman valu. Ia, o sona ata whata atia po o se tala, tau whamala mai le wheel tātou la unga i ne mamla mai tātou. Tau tala nia e le, e te matai perfete la salen te anei, i le tangata leo a safo, whata au loa e fwoi le i ina ua saidi ili atu. Ia, o le mena u loa a safo o ia o le tangata, na te tūsia pese o ia o le tangata mai le tu a inga o le ale Levite. Ia, he's a Levite, o Levitiko, o ia o au salevi, o ia lau le musician, au tere ilo o ia o se profeta. Ia wa ngala i le mata upu o wawa ai atu ai. O no lana tusi le lentu sia i le, pole tala lentu sia i le fitus fuman malu. E iai lona anganga wha perfetanga. Ma le wha tau nuunga wha perfetanga. E wha au tuanga ia Yesu, e tau nuu iai le mata upu le fitus fuman malu. O asafola, na ngā lua o ia le vai taimi o le nofo inga tā vita, o le mole le mua nofo inga tupu tā upo e ono. Ia ma le nofo inga Solomona na muli mai, i le mta upo e luasu ma lima o le mua nofo inga tupu. O le salamo lena tu sia o se salamo wha haunga tupulanga, historical. O se wha maunga fo i la o le salamo lea, one of the biggest te le fitus fulma le fiona mta ona foi. Fitus fulma lua. Se tasu salamo silio na te le te tonu le o tustu singa umbo o salamo. Ai o te salamo ta ua o lo fa manatu mai ia te tatou. Mea na fale tonu ai le whainga malanga Israel. Ia fa malulua tol tatou tamama tina matua. No le te vai tu fa no numi mai ia mafo fa na tatou fa nau. Ia o le la tau whai ma whapalangi atu nisi o vaenga o tatou launga. So this psalm is a historical psalm. Was written by Asaph during the reign of David
and Solomon. He was a musician and also a prophet in his own right. I le salamo la le fitu sfuma le valu, i le whai mua se o le valu, o lo whai loa mai ai, ia ni whale tonu o savalinga Israelu. So this psalm from verse 1 to verse 8 shows some generational failure in the journey of the Israelites. O lo iai whai lani i me o lo wha o mai ai e asafo. In fact, o le salamo le tu si asafo. Ai le whai po ipo atu ia Helen Avia. Ia iu mata mai le ia apostole i Amerika. Ia leo mata whai tau i le salamo na whai ngoa ia lau sunga. Le o asafo le tātou tu si altu si le. Alo whai lo mai se pattern i leo langa o Israel o me mua na whasa o loto la tau le atua. So this generational failure has some concerns. First, it shows that God delivers them. Na whasa o loto la tau le atua. Second, no la tau whangalo la atua, they forget his works. That leads to rebellion. Na taita ina ilo la tau se no whanga, no la tau no fo te te ai I le atua. O le whai unga la, as a result, they suffer the consequences of their rebellion. Ai le ngata lai na, o lo tal no fo ia safo, I le ngaluwenga whaola le atua, na muli mai atua no lo na alofa tu noa. So one of the patterns that shows in there, that God's mercy that never departs from his people, though that they repel against him. O salamo fola le fitu suma valu o lo whailo mai ai. I se ngaluwenga whaola whaleanganga. So it shows some spiritual intervention that God has put in place for his people. O salamo foi na tusia le salamo le fitu suma valu. Ia o lo whailo mai ai le connection o lo tam whai le whai salamo. E whai lo mai a te tātou, le sota inga o le salamo na itu sia mar savalinga, al nu o le atua, mai le tusia e soto, se ia o mai te mintau ave I Iosua. O lo whai lo mai e le tala I le loto te te o Israelu I le atua, na lai o na mafua, na le lato savalinga, mai le mea na avese mai lato I ai kupito, le na ta ua el tina perfetta I la salente nei, sa te tauna se fulu tasi aso o le savalinga. Ai fia fo aso o savalinga na fasa vali le atua. E fa se fulu tau sanga. E makua aku le polonga la wali e niso tātou e sau fai mai nei. What was supposed to be 11 days journey, it took them 40 years to their journey from Egypt to the promised land. Why? Because of their rebellious heart. O no lo lato loto te te, o le siwa enga o talanoa mai e salamo I. Mai whai upo e lua, that wisdom that comes through history. E tā ua lo tala whaso pito, amene. E tā ua le talanoa mai, ma le tauta wina mai o tātou tala whaso pito. Tā ua pasta manuia le vai asolan te nei, le tā ua o mea nei o reunions a inga, amene. O le telo tātou le iloa le mea na tupunga mai ai. Lena sta o mat fole mato reunion la matanga o tausanga. I o le tu whanua noa na, au te whanua noa tele, o na hoa. I do not know some of my families that turn up at the reunion. Mela le tā ua, o le an mea lei o na tā ua, au le afol mea lei o ngā lapse mea ia. Le la tātou o i le warning na mai e le atua. E lei o na wha au tū le tātou savalinga le nei māsina, o le hao o ina o ngā tupulanga, the importance of educating the generations. Ia leo maiti, o le sia unis, malona uso, o māku kuaka mai kia whaikai ko rua, but they never met. Ia leo nofo mai ia solo. O solo le si laina o le mātou ainga. Ai whako au loa solo na o mai nei lotu. She is my blood. I never knew that we are related by blood. Ai se langa le ita ua mai tala ia le faso pito ia te mātou ni la it. Nga ngaka yo mako makua fa mai. O lona tamau lon tina, lona great grandfather. E uso malo grandfather. Nga ngaka lan kupulanga lai lunga le loa ma masolo. Mai la le fale tonu o le ua mai o le history lalo.
then it will repeat itself. O ila jojo no me o ta ua ila ia le o whamanatu mai le atua ia mo se whai tangata le nuu. E ka ua kele le mele o le whamanatu. Remember the days of old, consider the years of many generations. E ta ua tele le tala whaso pito, ta ua lau mawha. Na whanau mai Yesu a whai tau le mātai le tau mua. Lo iele ngafo Yesu e se fulu far generations. O lan mea na laina na include le atua. La nga ta ua le ngafa e te tauna i loa le mea na e tupunga mai ai. Ai le taula na ta ua, e ta ua le tau wina mai lea au ngā tupulanga i lea au ngā tupulanga. Ia se olanga i le whamtalanga le tātou tūma le tātou anga i whanua whasamoa. O le talo mea ia wa lusi le temil nei ona ele o ina tātou whanau mai le mea na whaavae mai e o tātou. Ma nei le whamtalanga pasa manuel vai aso le te nei. I le o ina o le la whanau, i le mea na ui mai le lātou sa valinga. So I was a little bit like this, part of that journey, and I've seen it myself. Le mea na mata me ila ua. No iai le whale na whanau e te maiti man, no fo e te maiti me lo la lait. No wa ai le la struggle. A mea o manei le nana whamtala e Pastor Manuia. La te tau pe e te maiti. Even though that they're in a better place right now, but it wasn't like that from the beginning. O le mea ngā lele, that is the generational failure o le whainga malanga lea Israel. They forget about the great works that the Lord had done for them in the past. Matanofole malo watari la kiki ang po. It was the same message. So even though that we are in a better place right now, ai ka ko kele a maka me whapenga. E uina tō whiola mai tō te lei sia ai. But you saw the struggle that mum and dad went through. O whamatalanga la ia e mana o mia le, whamanatu ia tatu whanau, so that they will remember the grace of God. Le mea walai o ngako, ho o maima kako sa afi le taimil nei. Tātou te lei sa afi whape nei. O nisa tātou na tau soa siksenge o mai ai. Now, a very lengthy process, financially struggled. A lela a whiola mai tātou whanau e le loa la tau le ti ngana, then they will think everything was perfect right from the beginning. E tā ua la o le whaila la nao le. O le si vaenga o le backstory o le mea lea. E whamanatu mai e a ti tātou. Your responsibility to tell. Ia. Whate tai mai le whamtalanga le la whaiatu. I have a responsibility to tell. O le winga nana len whamai Yesu. Ia o tau watu inu umalawa, ma whainu umamaso. E le whamai Yesu a tau whala ina, o na tau nofo le ina, ma whatal tali tangata e o mai. You have a responsibility to tell. You go out and tell. You don't wait for somebody and then you tell. E le mai Yesu se wha unga nofo. Jesus did not give us an anointing to sit still. He gave us a co-anointing. Move up and tell. Move out and tell. O lo iailau responsibility o tātou o lo whamanatu mai a thafko i. E iailau matawhaioi, e iailau matawhaioi. We go and tell. Tell the generations. I say, langa mana o mia le continue le whawai lea. Mo tātou ia na ola mai le ka le sia lambo sa. O la fo le ngoa ta o ila o nga whai au yaso ia. Ia vai, e re i o kula o whai au a. E se so mantua la o nga tusimaa. E taula o nga sa, o la o nga sa, e taula o nga whai au during the week. La o nga tusimaa. Le ngai papa fo ngai kai peo mele le aka fo ia aka ka maiki a bedrocks. Nga mailo le choke kuskusi ai. O me nga mako wha nganga yaso ia. E taula la o nga whai au la o nga tusimaa. E te leo toi wha longo la temne, why do we lose that? Because it was never told. You have a responsibility to tell. Anga whapenga continue mai na tau I tupulanga mena. E o mai te minei lai mantua te maiti. Le aonga tusi maana o ngai dad na mam. Amen.
O le sila na vaenga responsibility to tell. O le vaenga le si vaenga lo mai I le backstory. A command to teach. So now, e ta ua tele la le mele nei. O le upu le lefa o ngā mai I a safu. It's a command to teach. Longa winga, you have no option, I have no option. You have to teach the next generation. E ta tau ona e ta watu I lesi iau ngā tuplanga. E te le fai fika I pio kako. E kau fika ia, ku uarki whanga o lai fika. E ta tau ona e tau ta watu. You don't have an option. That's what command means. A maila command ya te o e te le fai switfilinga. Tato ti tilo I le sio manga o le, the military surroundings. When you are being given a command, you are instructed to do as you're told. You have no option. You have not been given a choice to respond back. That's what a command is. You have a command to teach. More responsibility to tell. O le command to teach, o le ale teach, e te o oma vaenga oma, I le se kepu mua se ia o le se kepu muli. You do not bypass any steps of the history that you need to tell and teach the next generation. Amen. Ia o le vaenga lona, responsibility to tell, command to teach, and the hope through memory. Tato onga sa pekla onga sa fai upu fo ia fsiri fo ia oi na fai oi le atua oi no faola oi na tale papa e fa feno tato mantua mena because somebody else had the responsibility to tell you and I, the generation below them. Tato fana nau mai matato wola mai a o ina tato o le ala no fo mau mena ia tato because somebody took the responsibility to teach. Ale fayala tato take the responsibility to pass that on. It will die with us. Then the next generations will create something that shouldn't be there in the beginning. Technology is taking over. Mafo tato fana wasia nanga lele o ina tato mea na faya le atua. O le mele lefa mai asafo I. Ia o I la tau I o la tau manatua, ele o manatua mea na o la tau whaia. I o la tau manatua ngaluenga le atua. So that they will remember the works of God. Ele mga kua ia mea lofa na e whataua. Ele manatua mea umar mele leina e whaia. Ai mai ia manatua le anga le leio le atua. Amen. Hope through memory. And there is also a warning that the psalmist has informed us through these passages. Ia ole backstory la now tato. Ia ole la fa tato lau. E pu o tato lau. O tato lau nga e short, sweet and to sour. Remember so we don't repeat. Remember so that we don't repeat. Every generation, atu whalongo mai tau sasas ia atu I le pronunciation. Ia, o malosi kele kuia ka mai kairo pea ko ulo ia ngi fo ye numa. Le la pronounce ko ai wo pe akti le lau se tulo. Wa tau le sa o pronouncing o. Ia ona wa lost ni ta luma se tulo pa yo tatu e kalesia. So every generation is only one memory away from obedience or rebellion. It's a lamola le limas from my value or wrap around the history or the men the tupu le whainga malanga le whainga malanga Israelu il termina fasa o loto mai la tau mai ai kupito se ia o ile nuu na fola folaina. O le manatu mua that God teaches through history. E o mai le atua ia te tātou e ala lo tātou tala fasa o pito. O se mua na wha mai le atua
I will open my mouth in parables. O te whatau, o te e whaupolo na lua, o te tautala atu lava i le whata oto. E whaonga le atua tala mai le vavau, ma tala o tupulanga amuli, o tupulanga o tua nai, e ao mai e te tātou. I le mea o lo tau whaile atua ta tai e tātou le whainga malanga. Ia pēla o le mātou whainga malanga se mātou a inga. Nā mata mai Samoa. Ia, uman maa whapoi ponga, whio lolo nei maa sina na nofo ai pe au ma manuia Samoa. Ai maso solo mai ma ruta ni sila. Wanga mai whakasi alwa alele kas. Ia wheka angisi ala ue Samoa, ia ka wan menta whanau wai. O le whainga malanga na mata mai i Samoa le whainga malanga. I le uti ma le whiomiai o awanoa, le ini awanoa i mawhai ei, ona ni awanoa se tele mwhai ona develop no matter how good you are. No wa onga na whaftaile atua, na whamanuele atua, ia wa onga na o tūlanga mawalunga, ia whapea fo ia i le sunga ia i tatu te mawhai whiau. Ai, o ngā ruwenga ma mea na maua Samoa, i leta tai tutusa ia ma le tau o soifuanga, the cost of living, it was just too hard to live in Samoa at the time. And na molo lava no na whatanga ina le tua o mai maa mata ina le. O whamtalaina atu le mele o na tāua le mele that God uses story and history to teach the truth. To cut the story short, mato mai ni usila. O whainga ruanga tolu o ngā ruanga o te le manao ia pia o whainga ruanga te manao nofo le whale. E waile ma whanau. Lua a full-time job and then a cleaning job at night. That's a struggle. My kids know that well. We weren't the people that we are. I quit university to support my family. Did I regret it? No, I will do it all over again for the sake of my family. Le whainga malanga la na teitaina mai mātou i le atua, mātou mafuta maruta manuia i le kalesia i a tātou i New Zealand. Ma mai eise a nganga i a te mātou to very attach to them wherever they go. E ui le manao la ua mātou o mai nā taimi o na lati tilo la iti o na whanau. But in my heart, the Lord has put in my heart to follow. O talala nā o le tau i whanau. Ka kau kia le i whewai solo ono se tātou mana onga tātou te whewai. Na tātou whewai ona o le whasi no manga le atua i o tātou mana tuai le anga le lei o le atua. Never forget the works of the Lord that brought us to where we are. Ia lo whanau maite wa aika wa le fōu wa ai me le lei me o maa whatu ai. E le i maua tātou nā mea ono se tātou malos. Ia o tō mantua le mea tātou mai le māte tivana iai. Aina taita ina mai tātou le atua. O le whaiolo nā o le nuu o le atua. Wa ngalo ia te la tau le whaavaina le atua o le sami ula e savali ai. Ma whaafeoti u mai tangata na muli mai, a fia ai lofa mai, e sili atu me ai no mato a ai o le polonga. Nai lo le mela wa mai e mato le saoloto. Ngalo ia te la tau le whawhanga ina o la tau le manai mai le langi. E le ia se singalo ko kose me ai. Maua mea fua a complain. Ngalo ia te la tau le. Ngalo ia te la tau le afi, whani utu le poa teita ina i la tau. Ma le ao e puipuia i la tau, le poa e puipuia wha malu ia te la tau. During the day, they forget about all the good things. Mele na whamai e whai salamo. E whaftai ia esta mo whamanatu mai le mātou whono talo ni te whai salamo. Whamai e whai salamo. Loua ngā ngai ia e whamanu watu ia Yehova. Ma ia awa whainei ngalo se mea tasi o ana mea alofa. Tā ua whamanatu ia tatu whanau. No matter how successful you are, do not forget any of his benefits. Nā ngā le ngofo ka kou maua mea ia. O awa noa na whaava noa e le atua, e hao na whamanatu ina ia tatu whanau. It was God all the way, from the beginning, during the journey, po whele mea au ina i tatu le atua, it has always been him. On mea ngā ringa mā laia Israel.
they fall under the hand of the enemies. Okay, mi mai o ese mai me whangalo le atua. Ia mai le atua le nuu. Lātou te taia inda i lātou le pelu. Lātou te whātou i lalo inda i lātou. O le manatu lana lua. Faith must be taught, not assumed. E aona o ina le whātou atua. E aona i tau mate ina. Amen. A wā le whātou atua le whalangolango ia. I mea o leo vaia. I mea whamoe moe iai o le mauti noa mea leo vaia. E leo whai maitu spa ia. A wā le whātou atua le whalangolango i mea manatu natu iai. O le whātou atua le whalangolango i mea ua mauti noa. O le ala mea o mauti noa. Ngā luenga ia na whai e le atua. Na taita ina mai ilo so i fua malo wola. I oaina ilu mtalo ka ko ke ngofo i Australia nei te. Ia e whai amata usuanga ma peau i sesi i te lo aso e ula mai e te au a ia ke ula anga i le ngofo e ke ula po songa i biki o o e whai manga solo anga i o i ai anga solo o e ngiro waka i o whainga o manga. And it is so true. O le mauti noa na tato te mauti noa inga ruanga le atua. Le matango fio le atua mga ruanga le leina ia whaia. We have to acknowledge. Ma pasi la le mea na ia tato whanau ia lato loa. Do not take for granted the life that you have now. Owane e manatu o no lewa so longa le mea wa molo whai longa. No, you've got a degree at university, then you think that life was that easy. That life was handed on a platter. And you've got a silver spoon. Kasi leia masi su tātou na ola me mas a silver spoon. Amen. We will not hide them from our children. O le responsibility lana. Responsibility na tātou mātua. Awane o tātou nā tia. Continue tau tau. Whaia mātou o lesile mea na I took responsibility o le lapse o maftanga tono mātou ainga. As a father and as a leader of complain la whanau, we hardly have any time together. And we are making a choice to priority our time with our children. We will not hide the faith from our children. The Judges 2 verse 10, a generation arose who did not know the Lord. Tātou te le mana naola, e atu i tātou o tātou pepese ma vivi le atua, ai o maisi au ngā tupulanga o tātou whanau, lātou te le iloa leli. I sat down with my son yesterday, karangoa mai se mea e disagree e lo loto. O no tanoa le e whau son. E te le iloa le tele o uroi mata. Malingi ya so umba. Mom and I, you don't know how much tears that we have. I po mare au ma tudi e le atua. Langa le mate lole ma rou le kale sio ma ua whaifeau. Ma te talo i le atua, when the time comes, e avi ese tuai ma ua, a ia aua, nei se ese o tō wala. Awane a vea o tō matupulanga e te tupu mai tau te lei loa le whatua tua i le li. So that you will not become a generation that did not know the Lord. O le matatalo o a mea o lo ma whaia, o a mea o lo ma whatua ta ia tua, it will sit still i lo o langa. E ho o mai le wala au o le li, you will never depart your faith in Christ. We had a very good time with my youngest son last night. O whaftaifo i lea tua i lewa noa. I o lewa noa. O lewa noa tau whaoso lau ka mai. Ka i lea kari e mai kua iu. O lela karte fulu ai o mai whio e ka ele. Ia mako ka ele in Redcliffe anga po. A watu ai maa au nei le ta uni launga. E o e avela ko e whaka ele Redcliffe. Ia lako le marka mai ken kiki lau pe au e whia au e whamangai. But it was the opportunity, little that I know, o le opportunity len sau nia le atua e mawhai ana mano nofo mala ua tali, e matata noa. Or otherwise I would never have that talk.
So I sacrifice one thing for the sake of another thing. Malo ule ilo, sili atu ta wad belema na ule atua. Ona lawata penda le li ile taimi na o ia mahau. O te tala noa matau tau yeile matango fio le li. O te le mana vala au mele atua ia te au. And he will be a lost child. So ta ua lan mena from natu mai ia churches pole. From sindon tau pe loa fau po se fulu. Ia awani a vea ia tatu whanau ma whanau. La tu te le ilo le atua. Silence about God works in spiritual neglect. Parents and leaders of the church, we must speak. If you remain silent, sometimes but I will say this with respect. That includes me. What are you telling them about the greatness and the goodness of God? Or if I'm not to yell tau le leo le atua na leo na o mai o tau i Australia. Le leo le atua le wa leo na tau Sydney. Le leo le atua le wa leo na mau o tau Whalemotu. Have you been telling that to them? Ke lo kai mi ka ko ke blame ka make you feel fa ko o mai le lotu. Ai le o mai le lotu. One of the things you whailo o tali I ana po. You find the joy to serve God. It's not something that I will post about, but this is what I said to my son. If you can't find the joy to serve the Lord, then look at what your father did. Look at me and how I serve. Most of our church knows I spent hours and hours, midnight, painting this. Some nights it's just by myself. Some nights Pastor Fiso and the twins are here to help me, but I bring my kids along. Some nights it's Sauli to Maya Malo of Soswani. But I found the joy to serve. If you don't have the joy to serve, it's a waste of time because you will always complain. You will always find something to complain about because you don't have that joy to serve. O le joy foi ngā na te avatu ia te oe le malosi to withstand that criticism. Frustration, the same joy will help you stand in the midst of frustration. I say, the joy of the Lord is my strength, not your strength. Anga so strength mo le manga malolo ke de ko fe ke siango. Ile ese so ka ko e fe sa o ke le kun kala nga ka ye. Amen. Find the joy, the same joy that enables you to tell the story of God to your children. Because you don't have the joy of that salvation in you. And that's it. But are you enjoying being in the presence of God? From generation to generation. That God commands generational discipleship. Generational discipleship. Ele o se mea whafua saila, le mai le atua whawhanau i le manatu i o tātou mātua, ina i avea le tātou e kalesia o e kalesia e o ina auna i so o mō aunga tupulanga. O lea whaasolo solo mea lea tuala na porkalame, ina ia whaautu uma mea uma i lea o ina, o au ngā tupulanga e alolofa i lea li. A mawai atu i mātou, tu lai maini whanau e la to te whawawina ngā luenga, e alolofa first and foremost to God. E lea o ngā luenga. Sometimes ako kupu ngā luenga, then that becomes God in the people of the church. Church will fall because their success became their priority, but not their relationship with whom who had given them the success.
O le warning foi ngā lea mai mo tātou I nei, Hosanna. Lawa kako ki kilo, lawa tupu ngā wanga. Do not make the mistake. Always have God the center of everything that we do. Ia whātu ma wina pele no fo ali o le atua I to tonu o le nenga wanga. Manuia maruta nao ni au auna, ma tau nao ni au auna, ma tau te au auna I le ona le ngā wanga. And he remains the master of this work, of this vineyard, to maupea o ia. O tatu ngā wanga lai, o tatu whanau e whasino ngai, o e peo na tā ua, I le vai aso na tēnei. Nā o ina e Pastor Manuia, I le liwina le atua o loto ta māia lato whanau, le liwina loto whanau, o whanau I o lato ta mā. Le fatua au loa nei an nafi ana pō na ua matana noa malot. Wau kele ka ele, o walu ke the ka ele, o mangawa ule ka ele. O fatu le atua ai o le mele na e mai e iau, o na leo ready lo atali e whalongo. E ke le a mai au te whata ele pe au malang whangau kenge. A mai au ina ia mua lo ua noa malo atali, ma te tala noa. Ua le liu ai le loto ta maa ia lato whanau. Le liu mai le loto whanau. Ngal pawa lor ka me ke o mato fa. O mato mai time tua le Malaysia di makua. E te me o I me le fa ngoi mai. But my youngest son, he always picks up the phone and say, "Dad, Mom, can I go? Dad, Mom, can I go?" Never fail to ask us for permission, even though o lawa se furu valu le la furu iwa ne onto sanga. He has the right to stand up and go and do whatever he wants to do. Never fail. Ask mai ama ua mo se whatananga e halu ai I mea. O whao tana no e matua e whaia e oe I le mea te I le whai unga te ilo ele lei. But I know I le ngāru wenga le atua I le disciple e inga ma le whaton tunu ino ia. He respects the authority in the home wai langa le tau ia te la tau le tā ua o le whaavai e whaavai I le atua. Amen. Te le langa luanga tātou mātua. So God demands generational discipleship. O ina tātou whanau, ia le o le so'o ia tātou. Le o whai o le mea fwoi le upwhasa mua so'o an mua sope, mua sope. Le ngai ele sike mea mea wale an mua sope, ia la mea wale a umba koe man whangau ni. Ai au hao to maiti ia peila tau o Yesu. Amen. Ia, la wha umatraila I le. Ona, le wau. Tati tātou taimi. Remembrance produces hope. O lau mara tua lau tala fasol pito, e mai ia te oere wha moi ola. Ia mo tātou la le oi Samoa, ia se wha ngau ke mi whaka au ai. E fia I loa o lato ai, walele I oi Samoa. E otua nau e fia I loa, le taimila na ua fia I loa I e maa inga I le maa sani. You see a next level of enjoyment in their trip. O le mo lato manatua e ei o le iso lato ainga. When el termina o mai ia solo ma lona ia manai ona siblings matu mafuta. Le li matua la leo o Joseph Josefa. E always shy. E ngofa ngai e fale le anu se mea. A le termina matu felo e lona upu mo len fa mai e jau. So yo la ngona lo fia wo loa e yaio ainga. Remembrance produces hope. O le wonga I loa, he's not on an island by himself. A e loa foi la lo so tanga ma le mea na ea ngai mai ai. It will give you hope. Ia le ngafa la o tatou ainga, ia se tulo o le no fo mai ia te ma tutua ma tula fale te mali e mala malamba le I si ngafa ma ngafa. E te loa le leia lo fia pe ai lo le te so e so le ngafa le. E te iloa I eilo wa ia I le suafa le. A e laku la ke le iloa le. E te nofo te peo, o wala tu loi oi, le asen whai eilo, lo matai ia. Nofo le siu tama, le suafa siu tama. E ui la leo te alu e whai lo matai o leo te iloa, o te tau I le ngafa o le suafa le. A e le o iai se fia tele te au lango ke le iloa le mano tanga te sa whai mai. I have no idea who are those people. They are my blood, my flesh and blood. So I didn't have
the enjoyment of that celebration. Mela le tāua, remembrance produces hope. So go back ile men from ia Pastor Manuel tāua o mene o afoi. O family reunion. Langa ele le kasi tātou te manau e tū mua tātou whanau. Ia I loa la tu whanau langa ele men tupu se matu ainga o le tūla leo lo tama. Ia le la wham kala aku ia I le ngafo pepe. O le uso la titi lo tama na mai lo tama I sila. Mai nofo lalo in me kaka. The Peace Chapel one. Ia to tolu la whanau. To lua teine mal tama chotas. Ia o le mela o tupu. Ia wa faisi umi nau ese mai Samoa I le ilo ainga. E le ilo po ai o mato tausonga. E lo po ai o mato sotanga. O mato sotanga. Ia sau lo lero tamai tai matua. La fia fai poipo. Ia sau fai mai il toina ia o la wole le la umana o mat fai poipo. Ia fatu lo toina ia se fam tala poipo. O felme te tupunga mai ai. Ia tala ngafo pepe. E wis fonga tausonga ma ko yo sasai. Ale o fai whanau. O toinga mela nai maua I le le fisotai, le talata la mai o le ngafa ina ia malama lama. Nanga o mema nino na o le tutupu. A whaiol tātou pe o le autu o le launga, remember, so that we will not repeat. Ia tātou manatua ina ia awane I whaua wina se mea o whale tonu. Remember, so that we will not repeat. Ia o tau alunga lao le tātou awa o ngapo la unga le nei tai au, e tā ua tele mātua. Ai nono se mo mbua, se foi pe au mo mo I melne. Au iei mea, Nanga tau e masana wa oine manuia maruta. Me fale tono tu fa solo tono le ai. Lo tau fo I le tu la fona sfulu. Yang sala te mai o le unga tuplanga tu mat fa le la unga ia Pastor Manuia last week. Mo ta tu ma tu ai ni mea. E mana mia lo fa mo lalo ai la fa na. Ina ia talepe ina. Ia so tangale. Ola va no nei lo fatala leita tau. El tala leia Yesu Kristo. Ile ma ua ainga na ile aso na mato no foi. Lalo mo ma fanau. Mata ua ini me faina mata ua ye te mo. And we confess the mistake that we made. Husband and wife, mom and dad, and we ask for their forgiveness. And we continue to do that on a daily basis. We continue to ask for their forgiveness. Why you ona matamana nao I o lato loale matango fio le atua na mai ai mato inei. Langa aleta le peina I lalo ia papu I pui ia. E a fia ai lato. The problem will come down to them. Famaltala tu spaia. E o atu launga tupulanga tonu marfa. A whaia latu ia te au launga tupulanga alu ia Eliana. I lema motuina. O lesi 4 generations is from my daughter downwards. O mela nei tai ao o le upu wha malosi ma le upu wha mamafa. The onus falls on us parents. E ele responsibility to make te whalongo ai. Ao te tono le ainga. Te tauna whai e oele ta mawhai e oele tina le whawai. Wai no manatu le nuu isora elu sawa vali ese mai le atua. Wha mai o sua. Na whai e o sua le whai unga.
E le tu ua i o sua i ta mai te whaiunga. A le whaiunga na whai na toi te ina mai le a inga. I le tua mai o sua le nuu. Pule o tau i le aso nei po o ai e tau te au au na iai a o au malo au a inga. As for me and my house. O oile te mao, oile te nā, you make the decision. As for me and my house, we will serve the Lord. We will not serve material things. We will not serve pride. We will not serve fame. Tato wa'aile telo tangata, they go after fame and popularity. It destroys them. Because they're all fake. Now it's a mere fact by time, it's only momentary. Ai sa ili le tuan fa mai la ia lo o le tusia ma tai o ono lo no sumalto. Ia e mo sa ili le tua malana Newton. And then fame will come along, prosperity will come along, security will come along. Ta ua la te mina ia ta tau mātua ma. Whai le whai unga lana. O hau malo a inga. Mātou te muli muli I le atua. Le ala whainga tāo te maiti. Leo tatou loa this generations. Our children are going with the flow. But redirect that flow to go with the flow of the Holy Spirit. A mata mai e tātou. The starting point, o oe te mā, o oe te nā, o au o pe au, o tata umba. That's where it starts, the flow starts from. It's not fair ke whai lau whangau mulmuli le li, e le mulmuli o I le li. Whamai o sua, a o au, I make the decision, I will follow and then my family follows. Leo kau follow koe my microphone. You make that decision. Make the move to lead your family to Christ. Lealo vai vai, the joy of the Lord is my strength. E leo vai mai ia Paulo, my security is my strength. My knowledge is my strength. Le menga lenga le te noho pena Paulo. O Paulo tangata sili na te mai, he is the scribe of all scribes. In today's term, he was the professor. A lefa mai te māloa o ngā mea uma o le aia le matani. O ta ota mea uma nā ina o maua gariso. Te māma tina, make that decision. Ia wa ai mai te maiti po le alo vai vai o lo e sa vali e te tai la tau I le atua. Lenga o lo vai vai le whai mai ia Paulo. Ina wa e vai vai e wha ato atoa I le mālosi o le atua. In your weakness, His power is made whole. Ai mangakua ke malosi, you will never experience the power of God in your life. I say, alanga, you are depending on yourself. I do not need you. I've got my own power. Until he hit rock bottom. Ngai koe kangi lele tua isia. E va pele tua yo fe for the power ngai fa mai. But ile taimi te vai vai ai. Learn to be weak in your own understanding. Learn to be weak in your own strength. Then you will experience the might of God in your life. Ia e whaao na e loa te le losa mea. Ia e whalangolango I le atua. O I nai wha ato toa I lona mana. E ke le tau whaia ini mea e prove a koe e tangata. You are this person. Why? Because the joy of the Lord drives you. You will not struggle trying to earn the approval of man. E ki kilo a kasiar ki kilo ka haka ia te oela tau te iloa oe tangata te matau I le tua. Why? Because you found that joy to serve. Serve regardless. E te wha wawaringa ruenga o le tā lai atu le matango fio le tua from generations to generations. Amen. And when that to lie.
tau muli mo ta tau li nei tai. Fa puinda fa pe. We are not just receivers of God's stories. We are responsible for passing it on. Man tuol taimi o lo ulu ai alofa i leli. Taimi fatoa ai lol matango fio le atua mo kwa e on fire te manao. E tau I sesi le matango fio le atua. Do you still have that fire right now? Do you still have that passion to tell somebody about Christ? Just like the day you receive Him in your life. And if we remember rightly, we will live faithfully. And the next generation with hope, confidently. Asao wala te safali ai. E le tau pini, le tau mate. Le whaolo ino, le whatua tua e vai e tangata umpa. O le mauti noa fwoi nao le whamoe moe. O le si au ngā tupulanga o loa ngai mai. Hallelujah. E watu le minute ne tasi te mawhau ai oi le li. Me se au whama mawhale. Tala noa le tai au mo tātou mātua o no tātou lo i ele authority within the home. Ta noa ia manuia, Pastor Manuia vai aso tēnei. O no whanga mua I loa e le tamatiti o na o ina the first classroom for the child is within their home. Ia tātou wao, ia tātou whanau, ina ia mawhai no lātou wao, i lesi au ngā tupulanga. Mai e whaso solo na wao, i lesi au ngā tupulanga. Se i ho'o ina whio mai le li, o lo tātou whao wau, le tala ina o lona matango whio. Tuatu lo loto I le atua o le asa meo e whia, manao I le li ia, ia I lolo, ia o ia le menei, know that He is here. Le lau whai wina tātou se tala. Thank you, Lord. Stina wa se tātou pese, I know whai wina le tātou se tala. Yeah. Thank you, Lord.
Ia aua lava ne ia te mātou. Ia mātou I loa, o oe na e le amatanga, o oe la mātou samalika, o oe fo'i e muta I ai mea umaro mātou. Ia mātou I loa wa na oe. Ia mātou loa fo'i o na o hao a mātou whanau mai lea au ngā tupulanga I lea au ngā tupulanga. Ia aua ne I whangaloina ia te ila tau. Ngā ruenga na e whaia mea le leina e whaia le whaolatanga na e tāpena ina mai e saunia mo I mātou. Mātou whaftaile li ie le ngā lue mai o loa nganga pa ie le nei aso. Te talo ina ia tō whatu, ia lau upu, ia mātou loto taito tasi lo mātou I te mā. Au mātou o atu le nei vai aso maona lava singa, ia ngā lue lau upu ia te mātou ina ia mawhaio no mātou tala atu. We have the responsibility to tell and a command to teach. Ia o tangata e winga ia te oe malou matanga o fia le atua. Whamanuia nei o mātou mātua, te māma tina mātua. Whamanuia le loa loa, ma le lavi o le mātou mawhtanga nei. Nia foi e la tau o loo pawale manoa e mai boa mai ai I lunga I ala leo le ea lo mātou te maa o nia ia te mātou uma lava tai te tasi talo foi mo lau wha unga le ali ia ia oane ngau sia lau wha unga I lunga o le mātou au ia Amy ma Elia o James ma le au o loo ngafa tauli ma ina uvi inga I lea sa ma lea sa talo le atua ia whatu mawina yo la tau loto le oli e au au nai. I pray that you will instill the joy in them to serve. The joy that it will give them strength to withstand the pressure of the calling upon their lives. Whapena fo ia te mātou umala. Ia ona o Yesu o mātou taloma o lenga tuai. Ona ala langa mai leo whanau le atua. Mene ma, mene. Ia le li whapena lam. Kamanu ia tele le atua. Mai statou whaftai mo upule nei tae au, whaftai I le sunga I whawhiau ia ta seu mo le nei hoi whamalosi I le tatou whainga malanga se le tā ua nei hoi tā upolo tatou whalongolongo iai ia e le whaingo fie lona whatinoina au le tatou talo Tātou tau whai te talo a le te inga le tua pe whawhea na whai tono tātou a inga. Ia ua whoi nei tātou no whai. Nei te ua sanga whaau au pele fofo I le pokala me le fili. Ai, o te tula I atua na o le tātou constitution. Po le tala noa ina o le tātou whawai. Tātou uma o sui o le kalesia. O le la vatu ia le tātou kopi wha Samoa. Fa mole al tatu timpe ma faina a maua maini le kopi nei tae au ale ai ia o te foi le asolua le tau te susu mai ai ni si le maftanga le asolua la vatu I tau kopi ia o la tau o le asfareile ia vatu I tau kopi o le tatu whaavae ona tatu whailoa I le asto na I los fun malitas au le yo atu le asolu ful fitu tatu whailoa I le aso na Yo le a tātou talanoa le ia tātou whasamoa I le tātou whaavai o ne mana o mia le I pāsia le whaavai au iei le malama anga le lei o sui uma o le ekalesia I le mele wala ina to e whaile suinga le iei le whaavai fau lea ia a whaila le maus tātou kopi nei ona leu te leu wa ai atu le mātou vaenga o le ofisa Ia ale avatu le asolua ma le aso whareile ia tau kopi ia ona whaitau lea vatu whaitau ia a iei se me FFCD ai ia sauni le aso lusu tasi na FFCD ai ia o whamtala atu ia suinga le wa iei tātou whawai ai whamalo whaftai mo le nei tae au na o sina whamarulu atu o le mwhaina a waini si I le aso whanau o ruta I le aso whareile ia
Ai vatule nganga whaftai, whai fu masui mo ia, ono mea alofa e tele, ma le mata ngofie na saunia i le nā fiafi. Ai wapa ia maua, ia nisi o tātou au whai ngā luenga tā ua lava, ia o le tina ia lulu, whaftai tele lava wapa le tūlanga lea, ia whapea fo ia tina ia Penelope, ma le tina ia langi, o pa uia maua i le nā fiafi, wha malulu atu. Ia, o saunia rutana i tamai mea alofa lai tia whatau waini tau lunch. Ia, le ngata fo i lea, malulu atu fo i le, na o talo i lea tua, pe whawhena whai tātou, whai uri ma maise tātou, upu fo i whaleanga i le tusai ma tu masani o tātou wanganu. Na o loma i whale, ia, o le atu ia selu e whaisana, whai masui o tātou, e le te whawhetai mai fo ia maua, o le te whawhetai mai ia so uma, ai, se whawhetai mo tātou mā lo whaalolongia, na mawhai o na awai le nā fiafi, me fo ila nana o le tāpā e whaise whaatau, o le whai masui o tātou uma, e whawhetai e tuai, whai whe au sa mawhai o na su mai matala au mai, le tātou celebration. Ia, o lea fwoi nei ia, seru, ia sei uma fwoi o waku e ruta sanga mea alo whai veo oi masui o kākou na ngā fiafi pa malo. Ai ia, manuia le nei vai aso, tātou wheiloa i le alofa maleanga le rio he malingi, se o oi kis whai whekai ama e whai mamai mea maua. E kere koe la unga mai, wa